Ariko twasomye inkuru iri muri Luka igice cya 12. Tulisoma habari katika kitabu cha Luka mlango wa 12. Guhera ku murongo wa 11. Kuanzia na mstari wa 11. Ni inkuru Yesu yamanukaga ajya Samaria. Ni habari kuhusu Yesu alitoka Samaria. Yajaga anyura hagati Samaria na Galilea. Alipokuwa anakwenda alipita katikati ya Samaria na Galilea. Biravuga ngo hazira abantu barwaye ibibembe 10. Biblia inatuambia kwamba palitokea wenye ukoma 10. Hanyuma bahagaze kure. Walipokuwa mbali, abandi impamvu batamwegereye, tawamiliwa sababu hawakuweza kukaribia. Kubera ko umuntu wari urwaye ibintu nk'ibyo ngibyo ntiyari yemerewe kwegera umuntu. Kwa sababu mtu ambaye alikuwa ni mwenye ukoma alikuwa anaruhusiwa kusogelea mahali pengine walipo. Rero bahagaze kure bavuza induru barahamagara ati mwami tubabare. Walipokuwepo mbali walipiga kelele wakasema mfalme wa Daudi tuerehemu. Ariko Yesu ntiyigeze abarambikaho ibiganza. Bali Yesu hakuweza kunyoosha mikono yake juu yao. Yesu ntiyigeze abakiza ako kanya. Yesu hakuwaponya kwa muda ule. Ahubwo arababwira ngo mugende mwiyereke umutambyi. Bali aliwaambia enendeni mbele ya makuhani. Mugende mwiyereke umutambyi. Enendeni mbele ya kuhani. Kujya kwiyereka umutambyi bivuze ngo sasa tafsiri ya kwenda mbele ya kuhani inamaanisha mugende mumwiyereke kuko mwamaze gukira. Enendeni mkamkaribia kwa sababu tayari mmeshapona. Nubwo mushobora kubona mugifite ibisebe, kwa sababu naweza kuwa mkali na vidonda. Nubwo mugicumbagira, hata kama ni mungali walemavu. Jewe ndababwiye ngo mugende mwiyereke umutambyi. Nawaambia hivi enendeni mbele ya kuhani. Murahitamo hagati yo kureba indwara murwaye, utaamua kutazama ugonjwa wako no kumvira ijwi ryanjye ribabwiye na kusikia sauti mimi ninayowaambia. Nimumvira kurwara kwa mkitii ugonjwa wenu muraguma mwicare mu gahinda, mtakaa katika huyo ugonjwa. Ariko nimumvira ijambo ryanjye ribabwira ngo mugende, ila mkisikia sauti yangu kuambia muraza guhura n'igitangaza cyawe. Taona muujiza wenu. Haleluya. Jina la Bwana. Haleluya. Haleluya. Amen. So arababwira ngo bagende biyereke umutambyi. Akawaambia enendeni mbele ya kuhani. Kandi batarakira. Tena kabla hawajapona. So ikintu cya mbere nababwiye aho ngaho, jambo la kwanza aliwaambia kwa muda huyo, cyatumye bemera bakava aho Yesu ari bakajya kwireka umutambyi, ambalo lilisababisha watoke mahali Yesu alikuwa. Ni ikintu cyitwa gute? Ni jambo linaitwaje? Kwizera. Imani. Kwizera ni ukumenya neza udashidikanya yuko imani ni kuwa na uangalifu ibyo Yesu akubwiye biri buvuye, na kuwa na uhakika kwamba mambo Yesu anayowaambia. Kwizera ni ugufata ijambo ry'Imana yavuze, kuamini ni kuchukua neno ambalo Yesu alisema, ukareza amaso ibyo urimo kubona n'amaso yawe, na unazidisha macho yako na kwa yale unayoyaona, ukakira ibyo Imana ikubwiye nubwo bitandukanye n'ibyo unapokea yale Mungu amekwambia hata kama ni tofauti na yale bateye intambwe yo kwizera baragenda. Walipiga hatua ya imani wakakwenda. Biblia ngo bageze mu nzira, bageze mu nzira. Biblia inatuambia walipofika njiani. Haleluya, bageze mu nzira. Walipofika njiani, Biblia ngo barakira. Biblia inatuambia wakapona. Bakize ryari? Walipona nini? Bali kumwe na Yesu. Walikuwa na Yesu. Bagenda wakikwenda. So gukira agakiza kabasanze mu nzira yo kwizera. Yani uponyaji wala wokovu uliwakuta katika. Haleluya. Agakiza gukira igitangaza ntabwo kigusanga mu kwivuvu. Wokovu imani wala kuokoka viwezi kukukuta mahali umeikata. Ntabwo agakiza kagusanga mu kurondora ibibazo byawe ufite. Wokovu hawezi kukukuta wakati unatangaza shida zako. Gukira ntabwo kugusanga mu kuvuga ubwoko bw'amadayimoni yaguteye. Uponyaji sio kusema aina ya mapepo ambayo zimekuvamia. Gukira ntabwo kugusanga uvuga imbaraga za karande ziwa. Uponyaji haitakukuta kutokana na mambo unayoyasema ya historia ya gukira kugusanga mu nzira yo kwizera Imana yavuze. Uponyaji ukukuta kwa kuamini kile ambacho Imana yavuze birakomeye kurusha ibyo abantu bavuga. Maneno Yesu aliyosema ni zaidi. Imana yavuze birusha ibyo abasogokuruza bavuze. Yesu aliyosema ni zaidi ya wajukuu waliosema. Imana yavuze birusha ibyo abapfumu bavuga iyo barimo bararoba. Mambo Yesu aliyosema ni zaidi ya wafumu na wapiga ramli. Niyo mpamvu tugomba kwizera. Na ndio maana natupasha kuamini ibyo Yesu yavuze. Yale Yesu aliyosema.